Maloi lau mali e ahoe ki mo lele e tonga ko toa pe fia ki talitali lele ki mo tolu ki mo uni o ngongo mo le o tonga uloa ki mo iwa ka mafo ke televisoni tonga ki he hoani. Wakai ko ki ngahi ulo i o ngongo. Moko e finangalo ene afio ke tali asio siwa utoi ka manu mo to ke tāna tau whiurungaki ki na hoko koe me mipa o i whataha toko ni. Tari ko toa e kore kau whawhunga whalealea e toko whāna e whatai anga e nau whiri whalealea e whamau anga ke whatatari hono hiri whaki o nau tau tea. Pea mea e eki pare mia hua kawa me liko whailonga i ka kato i ngawe ki ngahi loki ako me lepi kompiuta e korisi piula i e pongi e aho ni. O kuta iepe me ngahi o kehe ana yangi, whatahi me tau wakai ki he whamumitaha me mala e ko ia he sipoti pe he whoki ki he tuunga o i ea. Ko e wakai lewa eni ki he whakai ki. Malo e rei, malo e lava mai ki o tau whare koloa PDH. Kua moko e whinangalo e ne awhio ki ngi tupo wono ki tali o whatatau ki he mawhai o whoa ki he kupuni manoa kupsi ulua ki ko ni stūtoni o tonga. Asio siwa tu i talu kua tupo uto i ka manu mo to e tā ana tau whirungaki ke nā hoko koe me mipa o whataha toko ni. I ha whataha e whataha toko ni he aho ni mako ia o me. Nai moko iei ai whinangalo e ne awhio ki ngi tupo wono ke tali mo poa ki malolo a lo tupo. Me hono la kanga koe me mipa o whataha toko ni hiri e ne whahoko whatongia ke whataha toko ni mo e pule anga e ne awhio i ngahi taulahi. Koe kau me mipa loro tonga i whataha toko ni ku kau kia lo tāketi, whawhekao se misi whonua. E ki tau e kau tau ai ne awhio pirika tia no pere whiela kepa lo tangi o wau nukonuka pe he kia whawhekao toki tā te wita koloa ia hawea. Ko kakata ko toa i kau me mipa whale a lea nei whakatai aunga i e whamau angalahi e nau whili, ai e nei whahoko hi tau ko si i hono tali e whamau angalahi e nau kore whatatali ki hono hiri whaki i hono tau tea. Ko hiri eni e mahino e pei e pongi e ahoni a hono tali koia ai kole, ai whawhunga kakai o tonga tapu o no ka koe toko ni pale mia po asitei, ke whatatali e hiri whaki o no tau tea, ai nei tutu uni i he aho tā tolu o i mahinani, e he whamaulahi laki niu ke whakata ao ngai ai whiri whalea lea a te. Ko e tahi e ngahi mātu o ngā ne whahu aki e he whawhunga lao a te ai ako sifatu o ta whaiva ai kore i koe ni, ke uhio ke be whainga maali e ma a te i e ni tangi, ke hui ke ngahi whamo oni ne whai aki e ma mahi whane whituafe e ni ngahi whamatala whamo oni ke whamauanga, whilawe i me ngahi tukuaki i ke ngahi whanongo tala noa ko toa pe ia. Nā ne peheko toko ua nei whate whitu ai ngahi tukua ki i ko eni o tei ko saia pentani mo i ofisa kolo o homa, ka nei kai hangai ai whituafe o mai ki nawa ke whamauanga ke na whamatala whamo oni ke ngahi tukua ki i. Ne pehe tu ta whaiva i e ne pehe lewa ngari uiei pe ai whainga maalie ke ola ai tangi. Ne pehe e whawhunga lawa whituafe si o ne e tika ki e whamauanga, o ku poupou pe ki he whotu ukoia e whawhawhunga si whātu o ta whaiva, he uiei pea to tonuia a te ki ne kore ki whamauanga ke whaitatali a hiri whaki hono tau tea. I e tutu uni au whangatukua e tu i whamaulahi na ane o hakia i ngahi hopo ki mua o whahoa ki he kawenga te tau pe, o ne whahoa ai ki he hopo ko ia a no pele lasike. Ko no pele lasike whoki na e whahi foia mi hono stea e he whalea lea, Peto ki au whangatuku e tangia ki mui o ku hao, ka ku osmole hono whainga maali e ona i he whalea lea. Ane a whiwhoki ne tāri ai e he tu i whamaulahia e kore ai pale mia malolo to ke tāpo hiwa te ne toa, ke whatatari e hiri whaki hono tau tea, hiri hono whahuatu e ne kore ki he whamauanga i he wike ko o si. Rotonga ni he tutu uni e tu i whamaulahia Michael Whitson ki mua i he kore ko ia ata tāfu moia ki na ane whahai, o whieto koni e whamauanga ki hono whawawe i ngahi mea koe ni o kuhoko, mo i whakakaukau ke tolo mai ki mua e nautangi ki siulai. O kute e ki mahinoia pe e malawa ai whaamu koe ni, kai toki mahino pe ia o ka pau e wawe ai ngawe koe kau whawhawhunga lao e kau me mipa whalea lea e toko whaa koe ni. Koe kau me mipa koe ni ko ta tāfu moiaki koe whawhunga kakai o tonga tapu whaa ka koe minista paanga, Minista potu ngawe ki ngahi ngawe wharato whanua whawhunga kakai o tonga tapu fitu, Sengsta Saulala, pale mia malolo whawhunga kakai ko ia o tonga tapu hongo fulu whaiwhekao toke tāpo hiwa te ne toa, mo e toko ni pale mia koe whawhunga kakai o tonga tapu ono poasi tei. Kai kehe koe kau me mipa whalea lea koe ni hei kai ke whahifu ki nau tolu i he whalea lea,
kai o lewa ko mahino e nau tangi. Na mea e ki palemia hua kawa me liku he pongponge a honio whakailonga i e kakato e ngawe ki ngahi loki ako me lepi kompiuta e kolisi piula. Ko e makamaile e ni ki ako anga ko hina e malawa ke fotou a interneti ke ngai aki e whāna wako. Senorita to i vai me whaikiki o taranoa ko ia. Ko e polokalama ngawe ko inio ku kau ke ai lepi kompiuta fo o whanau nau kakato. Fotu mo interneti ma ai ako anga. Loki ako ma ele Sony Home Economics ai ako whanau nau kakato mo ia. Loki ako ma ele Sony ako wha teknikale me vokasio pe TVET pe he ki he mono i ngahi loki ako ke he pē. I he mea e ki pale mianga ko e minista ako mo ako ngā wehua kawa me liku ko e tau whaka ako eni o kufonu i he pole me whingataa. Pea okulahi ai whoki e whanau ako o ako me api. Ka aku hoko ngahi tokoni ko ini ke to ileleang a hono ako i whanau ako i loki ako, i he whoki mai ko i whanau ako ki loki ako. Ai ai malawa ki ni hake a ki i hake e tu unga ilo e whanau ako, i ngahi le soni ko ini ki hatu unga o kuto ileleang e. Nai whi maulahi, ke whakaiwia mawahe, ai kau whai ako. Whanau ako, moi mātua tau whanau, ki hono ngau e aki, ke whakalakalaka, ilo whakateknolosia, ke ngau e ke taimi, o tau ako ai mei api. O ko whong ki tau tolu, e whakake o ako, ke tau irvesi i he tau whanau. Ka moi ngai nau nā wako whakateknolosia, whakaoeno ono pōni, ka mua whonga ako who'o. I he ahoni, o tau hanga hi langko tau, i taki mua ai kolis piula. I hono whakaiwia, kau whai ako, mo e whanau ako, ke nau mao e whainga maari, ke ngau e ake ngahi nau nau ako whakompiuta, mo e tīveti who'o koe ni. Ko e tokoni ki hono whapaanga o ngahi ngau e koe ni, ne malawa ia i he tokoni a ngahi kupu whikau aki, hange koe ko mitu e kau wako tutuko e kolisi piulami Amerika, no sila pehe whoki tongani. Koe kau taha e mātua tau whanau me kau whai ako, koe wa atokoni e siasi aho fitu, mo ngahi kupu whikau aki kehepe ai anai whiunga whakaato ai whakamore mo e paanga e wakilu. Na e whamalo ia i he pule ako e kolisi piula le mani matui e ngahi tokoni ko toa pena e whakahoko e ngahi kupu whikau aki ko eni, o malawai ke whakahoko e ngahi ngau e ko eni ne whakamohe mei ulu, ko e uhipe ko e poupou ke ako e whanau e ako anga, ke to e whakalakalaka ange mo i he tuunga o to e lelei ange o i ka ingata pe i he poto whakatamai, ka ke hulu ato i le son whakalotu, pea ke hoko ai tokotaha ako piula ko toa pe ko e whanau ia ai otua i he ako o kunau whakahoko. Ma e ngonga le tio me televisione tonga, ko au Senorita tu i vai. O ku whaau penge to e whakalakakangi ai mui pau e ngahi business e o ku whakatau whakakomersialia e mea tokoni, ki e ngahi whi e maa wai wa a mea tokoni ki hono tokanga i kina o e haisini, mua mea tokoni ku tau ke inasi ai ai kakanyo e whunua Aristopo mo i whakaikiki. O ku hiki tau e ngā ue atu ai wā mea tokoni ki ngahi whalekai, pe ke ngahi whituu o ku whatau whakomesiale atu ai mea tokoni o tatau pe ngahi whalekai tonga mo Asia, pe kau kei me ngahi whatau anga mea tokoni e vehala, me ngahi whituu kehepe, ko hika taimi whainga tāko e nui COVID-19 tāhiwa. Ko sivi ko ni ku whahoko whakuata mau pe ki ngai businessi o ku whatau whakomesiale atu ai mea tokoni. Nei whamatalai pule koe maa mea tokoni, ai potunga ngā we mea tokoni mo wao tātā isleri aholelei, ki heo ngonga le teo mo televisione tonga o whekau aki mo sivi nana whahoko. Koe ka mea kou ma whaitonga ai, o ku kapau nei i kai whangi programa sivi koe ni, he kai ke whutokanga ngā i business mea tokoni ia ki he ngahi standard kun vogu o ku tokanga ki ai potunga. O pa whawa man lahi pe poke nia. Ka koe whamalo ia o ki ngahi sivi koe ni pe o ku responde lea puto pe ka kai gohana tola ngai businessi. Kono o nga ke o nga wanga o nga mui tonu. He koe ngā ue o ku kake pe he koe awat pe ahoni pe pongpongi pe li riu ki he mea kou whi mau kau kuat he kuata koe ni pe whatoka ngai pe to ki to e ahi atu o no wa
o ko albe tai mi mo e me pakalaka ai nga o ko ia a ka o business me ta kon ko ni I he nau whenga ke nau mui e ngai tu unga ko ia whe mao e putu ngā oe. Nei te tukmai ai e he pūle ko ia oi wā mea toko ni ai ne ta pōu ki kakai o whanua ke toi tokanga ngi taimi o kua ai o whātau mea toko ni mi ngai whalikai ke tō mua whapapau I koe mea toko ni o whātau o ku tāu mo whiunga pia lelei ki mua pia toku mao. Ma ai o ngongo e le te o mo e televisone tonga kua o Alice Tupou. Kua whilieni ai ulua ki tō taha Pasifiki ki la kanga Palestini o e Unioni Whamamanilahi ki e whai ai koe mo uilelei mo ia ko PIUHPE. Ko e tangata eki nofa au kalani no sila eni ko sione tu itahi ko tale kitaro tongaia ai whataanga Whamamanilahi ki hono whai ai o mo uilelei peu iloa ko ia ko HPF I no sila. Ko vai whanua tu pola mo I whai ki e taranoa ko ia. Ko e whakatu ene suane tu itahi ki he lakanga, lolotonga ia kon Felinisi Whamamanilahi hono wawha, ki hono wha ai e mo uilelei ne whahoko I Montreal Kanata o whawhau I he interneti he atahanima ke atahiva o e mahina ni. Ko hili ene hono whiria he kau me mipa Whamamanilahi o Unioni, ke ne hoko koe taki pe koe uluia o Unioni Whamamanilahi ke wha ai e mo uilelei mo eako, I he ta wanoa wowa ki he wanoa wanima. Ko ene whetongi ene a Palofesa Margaret Perry me I he lakanga, ai ana e whiria I he ta wanoa taha hiwai whataha whakon Felinisi Whamamanilahi hono watolu ne whahoko ia I Aotearoa New Zealand. O ku kau whoke Unioni Whamamanilahi ki whae ai mo uilelei mo eako, I he tokon lahi ki hono whahoko ai ngai whatongia ki whie mao e palani ngau e community o I ngahi whanua Unioni. O ku mahino pēa we sia ho tau palani tepe o ku kiai e he pure ang whatahataha mo kau taha mo uia maamania Unioni Whamamanilahi ki hono whae ai mo uilelei mo eako, ke nau whātokanga I koe ilo mo I ngāwe whātaki o I kakai o hawhonua koe kongaia e vete anga ki he palapale mani. Ne toi pehea I tui tahi koe uki koe niu kune hulu I mea ia e lea pau a siniva ki he lelei, ai ne tukmai me kau taha mo uia mamani e hide whātaha Whamamanilahi hono ngofulu I e whakai ai e pewe mo uilelei I ti sema e tau ko o si. Ne toi pehe e tui tahi o kuhounga ki ai hono whilia ki he lakanga koe ni, ke ne whahauka e ngahi ngāwe ki hono whakai ai e mo uilelei ke ngahi community Whamamanilahi, o ka waia New Zealand neongo o gai hono whatongia e taha I he timi ngau e tatau pe, ka e neongo ia o gai pema hono whatongia I he whamile o Unioni Whamamanilahi. O te hoa ngau e whoke Unioni me kataha mo uia mamani pe WHO. Ka e kehe ko sene tui tahi kai fofua toka taha tonga ia kai pe whoke ki he matakali o e Pasifiki kene mao ai lakangani. Mai ngonga le te om television tonga ko au whanotu pola. Pea ne tuutame ki tō ngani a moni te ngāhi tokoni ai puri anga India me ngāhi nau tokoni ki ha whatamaki whiunga mo ngāhi kofu e wangiau whitua o whatau mua ki ngai whamiri ne o e sia tamaki I hiriko ia ai whai wahana e hoko I ahotani mao sanuali. Koe ngāhi nau tokoni koe ni o kukau ke e ngāhi te niti lalahi ke no whai e ngāhi whamiri e te au. Koe ngāhi kafu e tahawhi, ngāhi mama sola e tahawhi, koe ngāhi kato gei e ngāhi whiema o wha aho, aia e wangiau mo ngahi tapoleni e wangiau ni manoa. Ko e tokoni koe ni kua o taki mai me he puri anga o India, ko e tokoni ai wa atokoni ki ngai whatamaki o kuhoko, aia kune hulu I mei e malohi o wāwhingai aki ai kakai tonga mo kakai koe o India, pehe ki ngai whanua I he Pasifiki. Ko e uni o ngongo wharota whanua pia ki e hoani, ko e whamimitaha mala e siputiti tau hoko atu ki ai o kahiri eni. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. Malo tau kei whē au mai, ko e wakailewa eni ki he mala e o sipoti. I he sipoti whaloto whanua mei he mala e o netpolo. O ku ia whinga maari e mai tau tupu e whanua ke whakaivia hona o tale niti I he sipoti netpolo. A ki nau kawatu ki ha polo kalama ko tau kei ilo he mala e o sipotini, e whakahoko I Australia I he kamataanga I kuata whakaose tauni I Septema. Ko tu ake toi mei he kautaha netpolo a tonga whataha pe mo Australia, ha whainga maali e ma ai kau netpolo e whanua, ke nau kawatu ki he polo kalama a koni o whawhau he polo kalama sipoti, o kui ka Pacific Oz. Ko e ako tau kei netpolo koe ni lele he aho e hongo fulu o whate whitope ke whanau whiwhine tau tahano ki he tahawalu, pe tok filmi ia e kau atelita e walu me ngai whanua e Pacific Iong nau me mipa I he Pacific Oz. I he polo kalama koe ni e lava e kau atelita o ako, ma o tau kei pe awa inga mo whamaloi sino I ngai whi au hi, whataha mo ngā he polo kalama e lava ke hikake ai e nau tuunga tau kei ke hatoi tuunga ku maalunga nge pe koe elite.
Ika ingatai tena wako ki ngahi me au whema o ki nau whahoko ki nau hoko ko ha atelita tu ki mua. Kai ke heu ku whapaanga kotoa e polo kalama Pacific Ons ai whakamole ki whalau me nofa kau atelita tena whalau watu ki he polo kalama ko tau ke i koe ni. Lolotonga niu ku whalotolahi kau tahanit polo atonga ki ngahi kalapu pe ngahi timnit polo i tonga ni o tau te whito ki ngahi ako anga ki nau tohi ki he polo kalama koe ni ki mao hanau whainga mahalie. O ku whemao ki tok whahua e ngahi tohi i he ahwalu o sune pe ki mo ai ako e whakaiki tok mao kotoa ia me he kau tahanit polo atonga. Mai ngonga le te television tonga ko vai whanua tō pola. Pika ki mua pe tau maa vai te toi wakaingi pihin ki ngahi ulu i a ngongo. Moko i e whina ngalo ni awhio ke talia sio siwa uto i ka manu moto ki ta ana tau whirungaki ke nā hoko koe me mipa o whataha toko ni. Tari kotoa e kore kau whawhonga whalealea toko whānei whatai o ngā ina whiri whalealea i whamauanga ke whatatari hono hiri whaki o nau tau tea. Pea mea e eiki pare mea hua kawa mi liko whailonga i ka kātoi ngāwe ki ngā hiloki ako me lepi kompiuta e kori spiula i e pongipongi e aho ni. Koe ka kātoi pea mo une ngongo mo leite o tonga ki he hawani o e whaamu na e o tāki kotoa pe ngai o ngoni ki rato whāne kotoa pe. Whamalat hui ke tau kei whi au mai, ka mo mea. Thank you.